Assalamualaikum. Tayo mangod kari kaong kari. 5 minutes dyan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Biyaon magdaratong-datong na isab in bulan puti amuin piyagtatakad-takaran singkita niyo. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ingkatan uno-uno kehatihan ta, bangkit na sumaggaw sinhinang subay aun pagtakamata. Matarang ito kato. Sumud ko magsundalo, sumud ko magpulis, sumud ko magmastal, aun pagtawakon pagtakama. Internship, ha mga kadoktoran, aun pagtawakon amuin on-job training. Piyaon, habulan sin Ramadan, kingatan sin kita, amo na yaon in sa lagu-lagu bulan, iman in sa lagu-lagu amal halawm niya, amuin, wayro uding ha mga Muslim wat malingkan, piyag angat nga nila in madawhat yun. In mga sila sahabat yadto, ringugta, sinamuin, panagnaan, ini, pangadjian dihil kato sinambong guruta, hatin mga sila sahabat yadto, na ngayon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, hari pa dumatong in Ramadan, halawm sin unong bulan. After sin Ramadan, mga yung isap silang mayantay maun in amal nila, hamon lukay sinamon unong bulan nito. Biyaon hati ko mga 2 bulan na kuman labi-labi, pagdaratong-datong na isab in bulan Ramadan, unuin hinangon singkitan nyo. Una-una, biyan na sinaki amuin pa ngayon, tadua pa Allah subhanahu wa ta'ala, labilong anatod amuin pagtokat ta, pagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ta, uko temang hud, in Allah subhanahu wa ta'ala, lando in kasikay mo. Kaya baitan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, lamay rin Quran, habayta katusin Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Kita untuk mengatai mahud. Biyatakan kita Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baitai. Hama nga sila ipon kulong sa Allah subhanahu wa ta'ala parmanini, amuin nagmanja na sila. Nakalando na inamuin, kakahinang nila yan sin, uno na hinang maasiat Allah subhanahu wa ta'ala, bitang sa Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Kung mga kita sa bahasa Angkalis, don't lost hope. Never lost hope from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tuod kamu malawa in paghangad hulat niyo, ding ha ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Bunalto ni Allah subhanahu wa ta'ala, ampunun niya ingkatan sin pardusahan. Malingkan amuin, pagsakutukan niya. Siyempre sabi nakapagsakuto, bang intaw yan nagtawat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biar sin kataw tayo mga kurang tabihan, amun bukun Muslim, pagtakong nila balik Islam, amun reverts, in sila ito magsasakot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kawa, nagbalik man sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, tawapat sila, tema sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamay kiyan siya yung nakapagsakot pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ding hakaawam, inyan tusway siya magbalik pa, Allah subhanahu wa ta'ala, sa Allah subhanahu wa ta'ala, long tawihan, temaun, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagtobat niya. Di nga mga ngayon, di kita nakapagtobat, ta suway tap, pagtuyo-tuyuan, paunong tayo mujahada, pagtakong nila ding, word, pagtakong nila jihad, paunong tayo namun, paglugto makusog amuin tagnaan lang ta magpuasa misan da kuman halawm sinhang ka 7 makarwa isnin niwan sin Khamis sab bang kita magpuasa suwi na dumatong Ramadan na kasigpitan kita tayo. So doon hindi bang kita nakapagpuasa ding isnin niwan sin Khamis marayaw in kaunan niya ingatunta in puasa misan siya sunnat amoy unding mga salagu-lagu ini amal ibadat biyan asin bayta katusin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi kullu amal ibnu adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Ingkatan amal siya nakapu adam inyaun aun tungod niya kaniya pat malingkan impuasa inya tu tiyataw ko ako daw sin Allah subhanahu wa ta'ala in tumungbas kaniya. Nabiya din na pasando nga bang in Allah subhanahu wa ta'ala sin tumungbas unuwa in hantang niya. Nga temang hud ayo na to ini kalupahan in pagsadya na to hadlaw ini sabab hamulan ini sabab in bulan yan amuna yan in lavi kalasan sa Allah subhanahu wa ta'ala ammal halawm niya aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.